January ni som pahni nilai ni ani a mun rang tanga INP Mizo chanal clear tu te inza in Sipai le fek ule ton tong chu Myanmaram chanchin tlang pui atlang pui chau kanan soyanga nimin pia khan me no lana terrorist Sipai som kola yan thi ti khania nimin khan somruk le parukan thi ne soi ani le a nimin pia lam ai khachuan thi an tlem le deuh hlek ani hi Sakain region ayado township a Sipai training na number som na tukendar rukvel khan PDF tang rolin bum voili an voma an rak chel chul mai ni inan soya thile hliam an tam viau ni inan ria aza tero an soi thei mai ta big lo current state bola khe khopui le nan phe kho inkara mat salong tlanga terrorist scam chu KNDF lamin nimin tu khan an kapa terrorist Sipai panga ka hluman ni tin voin chonu lampo khan miawadi township phalu le kholama po ral thuam lian an kap na sa a Thailand lama an ral tlan na sa hle ni an ral thuam then khat hi Thailand lama awatlale nia soi ani bok loiko to u khule main lung lampo helicopter ne na ka ani le bok Makui region yi sa chu township huam chunga yi le chun khoa terrorist Sipai som sari zetan luta an khuwa chu voin khan an hal sakle ta a in som ni zet an hal kang le Sakain region vek Butalin township a Kudo police station po PDF pol sangin an beya Sipai som thum lai an kap hlum nia soi ani ve thung Mandalay lama chuan voin khan police pakhate movel chawan da thatheya tanan la ka nga ya Mandalay le Rangoon lama hian bom puak hi chu azing sot hle ni Sakain region Miaing township lama chuan nimin khan mi som nga vel terrorist Sipai ten an mana voin lama chuan chungan man tak te chu an mani Sipai terrorist thuam hak tirin in phen nan an hruai ta zel ne soyani mutro phapun lama chuan nimin le nimin pia ni chung khan in dona voinga achuaka terrorist lam mi som an thia Sipai motor pakhat an ka chet sak bok nimin lama matupi road lama CDF tele terrorist Sipai te in ka na khan terrorist lam mi som ni le pani an thi ni inan soya matupi lam hi in dona chuak de ureng tamai an mani matupi CDF ringot hi chu an ngai tu om dewaniang zautung CDF tele lautu CDF telampo matupi CDF te puiturin an thok chuak na sa ti hriatani tin nimin ve khan weibula lama po Sipai ten boman rapuak nol nia soyani a chumi nuwa darkar chan ve emovel zet chu CNDF tele terrorist Sipai te anin kap poka heta po hian terrorist lam som panga an thile bok tin voin khan falama tanga kol lam kal thak na kol khendon nai lama indona achuak ne soi ani a ei hi chanchin chiang takin kan soi thei chi lova lir thei ve wak te po an kir le vek ne soi ani tin Sipai te chu an kir le a ke in chin state falam lam an pan le ne soi ani boka Sipai tam tak an thok chaumek ni nan soi nizandar sari le chan vevel khan tedim police station po zolan PDF tenan beya an soidan chuan terrorist Sipai mi som sari le pakua zet anda thata ni inan soya azia om hleni zolan PDF lam hi engza chiang e thi ti soi chian omlo terrorist heiza tan da that chuan boral to kan om ve arin om hleni tin Sakain region marlam kata township huam chunga mutra khu apo voin chhun lai pel som pani le minute som ngarik don vel khan terrorist lam chuan bom som pani meu an thak le bok ti chuan khothlang lam kan lam chia rei deuh tak hi han soi kai teng u Donald Trump tha tuma votu man ani ni inan soi tlat mai United States Secret Service te chuan kumsom sari le pani mi New York om papakhat chu US President Donald Trump tha tuma avo wangin an man Brooklyn prosecutor in a soidanin hepa Thomas Welnicki hian adu le tumreng wangin Donald Trump hi ruai bova ataksa natna thlentir ti hlumatumani ati Thomas Welnicki hian kumsang ni le somni July thadai to khan Donald Trump dozongin thualo soi chuak to boka US Capitol Police te hian alo hrila Donald Trump hi achaklofa White House chu san du lovani chuan riam rei kengin ka hruai chuak mayang alo ti to ni
asoyang nge hian Donald Trump po chuan election result kha apom mai thei ta big lova ma se White House ero hlena tum ozong lo maya atop thlengin tran kho ma se an chak zo tangang lova harsat na siam lovin White House chua sanani kha chuti chung chuan Thomas Welnicki hian President Louis Trump hi alati buai chhun zom ta thova atopa man ani ta nge ani hi nikum January thla election results satwang lai takpo khan Welnicki hian US Secret Service Office Long Island New York mi chu voice message sathona Donald Trump Republican Congress member som pani te tha adu thu alo soito boka hemi nu hian US Secret Service te chu chang le in ka voice message kha invona ni lom min man ru individual 1 le 12 monkeys te hi kada bo theinan engkim ka tiang atilea individual 1 ati hi Donald Trump asoina ni in 12 monkeys te hi congressman som pani te asoina ni Welnicki hian November thla sangni le somni le pakhat po khan Secret Service te hi a cell phone atangin voithum lai mai lo kola a ming po soi thlapani hemitum po hian drama chu individual 1 atia Hitler ni na ti khin nge boka ral thuam silai 22 caliber akol thu te soya ril ru buai nei chu ni silova a chedang dai ve hrimani Brooklyn Federal Court chuan a chung thu angai tua ril ru buai nei ani lo aniang bail bond US dollar singa zeta choi tira a chua ri ta phodani a bail condition sang chuan zana pona chua phalani lovanga GPS monitoring device a keng reng turani tiani bok tin Brooklyn Federal Court chuan rilru lam hrisel lo na anei paltakin ti in rilru Dr. Ron turin ati boka arukin zule damdoi elo ching mial mai thaya Dr. Ron turin thupe ka dongani rilru boy po lo ni se mi pa ngai silai ka ang thovin a silai ka thi pui thei ani dona Donald Trump tan po film khurapoi mo hle don thomai diktak chuan midterm election nai le ta a Democrats roi tu te jing a hian hetiang thil ti du hi anlo om keu mai theni politics thila in tha na hi mun tina a hluar chho em renga kan ram nge ya po chan riat lovin kan reference om tak kan chan der to a hetiang thil hi chu in en ton chi ani mia lovani Christian te huat ron Yogi Adityanath abuai tanta India Ram State nga Assembly election kan thlir zuai to a nimin pi January ni som pakhat khan Uttar Pradesh Raurel lai Yogi Thui Ruai BJP party tan thil thalo taka thlengta a tun election a an chiat pui to mai theiani NDTV na tarlan danin Uttar Pradesh minister le MLA pali te chuan BJP party chhuasanin tun election a BJP king pui lian ber turangai Akhilesh Yadav party Samajwadi an zom tarup mai Yogi Adityanath tan chuan thilung chiat thak tak ani ta veng India rama Christian te chuan Yogi Adityanath hrim hi kan huat berani ome BJP party chu thurana da taila Uttar Pradesh en koldana Yogi hian Christian te ngainat a hlo lo hleya Luciferati lova chuan India ram politician zinga kan du lo per ani hial ta veng kan du sakna sang ber hlan don taila Uttar Pradesh hian BJP an sarkar le don ani point Yogi hi chu tlathum dot se a thaviau zokang Yogi sarkar minister mi ber Swami Prasad Maurya hi Labor and Employment Department ain kola Uttar Pradesh state a the backward classes OBC roi tu ni in tam nga zet padrona biala tanga thlantlin ani to Uttar Pradesh state governor Anandiben Patel hena minister atanga aban na thelutin aban na lekha hian BJP sarkarin Dalits farmers backwards small traders le nazong mekte angai saklo thu aziak tel boka Chief Minister Yogi Adityanath chuan engmala soilova Deputy Chief Minister Kashef Prasad Maurya chuan ti hian Twitter aziaka Swami Prasad Maurya ban chungchang hi engma kalo hremi lova ma se hi kangen nani harsat na omte in biak na mga chinfel atheya manmo taka thutluk na siam chuk hi adik lo fo thinania ti ena tweet ani Minister ban na lekha hi MLA Roshan Lal Verma chuan Raj Bhavana avapeya
Swami Prasad athlop tu kania akal na piang akazui ze lang awati kher bokani Varma hi tilar biala BJP MLA ni in BSP atangin sangni le somparukum khan Swami Prasad tenen BJP anzoma abial ngaya sangni le sompasari kum khan BJP tiketa dingin atling non leni BJP MLA dangte chu Brijesh Prajapati Bhagwati Prasad Sagar le Vinay Shakia tenya sangni le somparukuma BSP achu santum khan MLA Pathum arhoi chuaka ngaidan in an lo na tam tak kan nei chungin Yogi Sarkar hi that takin ka thopuya ma se kami ten nas taka min norawangin ban na ka thelu angai ta ni ka ban na hian sangni le somni le ku pahni kum election result ngong lian taka nei dona lo thlir te u ti in chanchin bumi te ma Swami Prasad Maurya chuan soi Swami Prasad Maurya hian tun ma de watang to khan alung oilo na te BJP hruai tu Union Home Minister Amit Shah nen alo khen to a Yogi ya soisel na chu uk sak ani talem lova ti hian ani zo hi alang ta zok ani ber thulak na tarlan danin Amit Shah chuan Uttar Pradesh Deputy Chief Minister chu BJP MLA rual te kole turin mo phurna pe ya masekan soita kan khan Deputy Chief Minister hian Twitter kaltangin wal out takin ma ala a heng MLA chuakta te hi kaulet andu tak tak lo te poni mai theyani achan chu BJP a sarkar le chuan minister in chu na anasale hle do na heng MLA panga te hi an thling le ngei omsia BJP chunga po in thrui po na a ommek ne na langa ministry chan vo tha chang turin thling tur sa anga in ngai te chuan party dang an zom zel mai theyani Akhilesh Yadav chuan Swami Prasad nen an thalak chu Twitter akap kai ngala tun election chu Samajwadi Party tan phur na thar na satakena pedon ti achiang reng Nationalist Congress Party NCP roi tu pakhat Akhilesh Yadav nen campaign thin chuan Maurya hi MLA som pathumin an zui dona relo te nuwa MLA dang kan mule bokang te na soya BJP tan tran la ka ngai na sadon hle ni hi Soito ang khan Maurya hian base na sang tak nain BJP azoma Amit Shah chuan iphu ang rengin zana kan peng che atina a Yogi Noya Maurya hian lalna achang lo ani ber lalna du atui hal te chu an thil du an mu ma chu an ta lan tal thina ni maya ma se he khovela hian du thu sam kim na mun hi a om ho lovani ti chuan North Korea lam khir le zoi teng u North Korea achele ta a missile changkang a test le tarup mai January ni som pakhat nimin pia khan North Korea chuan hypersonic missile January ninga a en chin tak aya tha ballistic missile lotling takin a en chin le ta Washington le Tokyo lam chuan an soi sel rang khop maya Kim Jong Un an kum thar thu cha soi kha UN General Secretary point ring farhan lova ma se January tha em poral ma hovin trum ni ngot mai misal naran po nilo a en chin ta chunia Japan le South Korea bok hen ni lungphang tur chu ni South Korea Joint Chief of Staff General Won In Chol chuan North lam missile test hi an mu da na soya an missile test kha kilometer zasari la ya thoka van sang lama kilometer somruka yen sound speed let so ma chakena thoka darkar khata kilometer sing khatle sang ni le zathum le somli le pariat zet tani ati South Korean General hian soi zelin January ninga mi ai khan achangkang fe zo ati boka Kim Jong Un hian hal pole hal moi mai mai hi chu a buai pui loti South Korea General hian anem nget chiang le ni North Korea in missile test hun chung minute som panga vel chu film khur thila US West Coast Airport te po kharani nge nge North Korea hi hypersonic missile lama advance ber anga chhal thei turin record an siam ta chunia atlang pui thuin hypersonic missile te hi sound speed let nga vela chak anga soi thinania mase tun tuma North Korea missile hi South Korea JCS soyang hian richak na let som lai mayania record thar po ni hial mai thei January ninga an test kha South Korea lam chuan an oi thadu vaklova Kim Jong Un chuan chiang fek fokin supersonic missile an nei zia
aron nem nget non le ta ani ber hi US President Joe Biden hian Korean Peninsula lam angai sak man manglofa Ukraine ringot po Biden admin tal boina khop atlinga heti lai hian Kim Jong Un chuan adu dural thoma en chin mia tamaya Sin Ping le Putin te pani in an khap mel silova Narendra Modi la chu Punjab le pakhata tang tok lekina lo khosave me boknen North Korea hen no matol ani berhimo South Korea National Security Council chuan emergency meeting a ko ngala North malak na hi an dem thu an puanga dem thu hian omzia nei lo ti revek chungin engemo hleka hian dem thu bok an chole thin ni hi South Korea le Japan po hian North Korea chunga turin ral thuam lam an boi puya hun tak zetani hi an mi patuai zai thiam le lam thiam ho hian Kim Jong Un lakata an chan him don lova ral thuam an boi pui vut angai photang nakina Kim Jong Un hian an tho chu sa sum le pai te ala chu sak vek mai ma in hetiang lama anin toi tharanga in iberhi ole tuntumata na Myanmar chanchin tlang pui le international news le politics kananti chua thei chu khati zong kha ania clear to ten min lut saka atop thlenga min lo thir saka min lo ngai thlak sak le wangin in za chunga kan lo me kan channel hi min lo thir sak zel don nia